kizazi kinachojulikana kwa sura za tabasamu za kupendeza na picha zenye furaha zinazong'aa kwenye mitandao ya kijamii. Lakini nyuma ya hayo yote kuna giza la huzuni linalofichwa kwa ustadi wa hali ya juu. Hiki ni kizazi kilichozaliwa na kukuzwa na teknolojia na jamii ya kidijitali, tukiwa na uwezo wa kuonesha maisha mazuri yenye furaha isiyo na doa. Lakini ndani nafsi zetu zimejaa machungu na maumivu ambayo ndugu zetu na wazazi wetu hawawezi kujua. Tunajitahidi kuficha maumivu yetu makubwa kwa tabasamu za bandia na vicheko vya muda mfupi, huku tukijificha nyuma ya vitu vya kidijitali. Tunajenga picha ya maisha yasiyo na kasoro, maisha ambayo dunia inapaswa kuyaona na kuyakubali. Hata hivyo, mara nyingi tunajikuta tukijiuliza, je, furaha ni nini haswa? Tukiwa na wasiwasi, tunatafuta majibu katika dunia iliyojaa shinikizo na vigezo vya kufanikiwa. Huzuni zetu zinatokana na upweke wa ndani, presha ya maisha na hisia za kutokubalika kwa jinsi tulivyo. Tunakutana na changamoto za kiakili, msongo wa mawazo na ugumu wa maisha ambazo zinatufanya tujisikie mbali na watu wanaotuzunguka. Ingawa mitandao ya kijamii inatupa nafasi ya kujionyesha, inatufanya pia tuone waziwazi upungufu wetu. Tunajilinganisha na wale wanaoonekana kuwa na maisha kamili, na hivyo huzuni zetu zinaongezeka. Usiku ukiingia, mito na vitanda vyetu vinashuhudia machozi yetu, maana machozi imekuwa njia pekee ya kuondoa huzuni zetu. Hapo ndipo hisia zetu zinapokumbuka na mawazo yetu yanapokuwa kama mawimbi yanayovuja kwenye pwani, yakiibua huzuni ambayo tulijaribu kuficha wakati wa siku nzima. Huzuni zetu zinakuja kama mawimbi ya bahari, zinatufunika kwa haraka na kutufanya tujisikie wapweke bila matumaini. Wakati usiku tunajikuta tukiwa peke yetu, tukifikiri kuhusu maisha yetu na kutafakari juu ya hatima zetu, huku tukijifanya tujisikie